Muraho neza bakunzi bacu mudukurikirana umwanya ku mwanya. No munsi ndabazaniye ikindi kigo gishasha kugira ngo tube turateramira ko uno munsi. Niba aribwo bwa mbere ushitse kuri chaîne yacu turagusaba kana subscribe, kugira like ndetse n'inyuma y'ikiganiro uzagira comment kugira ngo natwe turushirize kugira imbaraga mu mikorere yacu, tubone yuko tudatamba twirorera. Uno munsi bimwe mu bintu ndabazaniye n'amajambo akomeye cyane yerekana umugabo wa nyawe. Umugabo wa nyawe afite ibanga. Ibanga utirimeze gute? Ushobora kubaza ati mbega jewe ahantu ndinde umugabo wa nyawe. Inyuma yo gukurikirana ino video umwe wese araza kumenya urugero arimo, aho abarizwa, icyo ashobora gukora kugira ngo nawe ashobore kuba umuntu mwiza ku muryango we cyangwa ku bandi bantu. Barakubwira ngo umugabo wa nyawe afite ibirango bitandukanye byerekana uwo ari we ndetse n'imico ye. Dore bimwe muri byo, bimwe by'ingenzi biranga umuntu w'umugabo wa nyawe nabibazaniye. Kimwe mu kintu kimwe cya mbere ni ukwihangana. Umugabo wa nyawe akenshi aba afite kwihangana no kumenya guhangana n'ibibazo bitandukanye, yaba mu mibanire ye n'abandi cyangwa mu buzima busanzwe. Cya kabiri, umugabo wa nyawe aba afise ubunyangamugayo. Sinajya bisigura iki? Akenshi aba ari umuntu waharanira ukuri no gukorera ku murongo w'ibyiza, agashyira imbere indangagaciro nziza. Umugabo wa nyawe arashyira imbere gukunda umuryango. Umugabo wa nyawe abanza gukunda umuryango we, akaba intangarugero mu kubaka umuryango mwiza no kuwurera neza. Umugabo wa nyawe atanga ubufasha. Abantu ba nyabo bakunda gufasha abandi baba mu muryango cyangwa mu baturanyi, bakagaragaza urukundo n'impuhwe. Umugabo wa nyawe akunda gutanga inama. Umugabo wa nyawe akunda guha abandi inama no kubabera igisubizo mu bihe bitandukanye. Kwiyubaha. Umugabo wa nyawe ariyubaha cyane. Akenshi aba afite icyizere mu byo akora, ibyo bikamufasha kugaragaza ubutwari n'ubushobozi bwiwe. Kugira intego. Umugabo wa nyawe akorana intego. Ntaba wa muntu apfa gukora atazi ngo mbega ndiko njahe ndiko mva he. Oya, yama afise intego mu buzima bwe, avuga ati ndipfuza kugera kuri iki kintu, ndipfuza kugera hanaha. Umugabo wa nyawe aba afite intego n'icyizere mu buzima, akora ishoboka byose ngo agere ku ntego ziwe. Murakoze cyane badukurikiranye kuri kano video gatoya. Nizera yuko ibi bintu bibafashije. Niba nawe uri mushasha kuri ino page nkuko nabibabwiye, kandi subscribe, ugire like ndetse na comment, bikoze ugire na share ku bagenzi bawe kugira ngo turushirize kubana natwe, murushirize kubana natwe turushirize kubaha ibikorwa bimeze neza cyane. Murakoze.